Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya munani ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika mu micungararo y'umujyi wa Uvira. Ubwoba ni bwose ku gisirikare cya Kongo n'abarundi. Intare za Sarambwe zirimo kwegera umujyi wa Uvira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya munani harimo kumvikana amasasu menshi cyane mu misozi ya Sange. Harimo kumvikana ayandi masasu menshi cyane mu gace ka Kiriba. Biravugwa yuko abarwanyi ba M23 bamaze gutangiza ibitero bikomeye cyane ku basirikare ba Kongo bari mu gace ka Kiriba. Abasirikare ba Kongo bari muri Kiriba nabo barimo kohereza amasasu menshi cyane mu misozi irimo abarwanyi ba M23. Kuri iki cyumweru igenekerezo rya munani kuva mu masaha ya gatondo imirwano irakomeye cyane. Urugamba rwongeye kwambikana. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo kirimo gufashwa n'abazarendo ndetse n'abarundi. Umumenyeshamakuru wacu Dani Faruku ari muri Kivu y'Epfo aravuga yuko imirwano irimo kubica bigacika. Intare za Sarambwe ngo zatangije ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza umujyi wa Uvira. Hari hashize iminsi abarwanyi ba M23 bavuga yuko bazisubiza umujyi wa Uvira maze bagahagarika ibikorwa by'ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi birimo gukorerwa abanyamurenge mu mujyi wa Uvira. Intare za Sarambwe rero ibirindiro byazo bya nyuma biri mu gace ka Sange. Ni ku ntera y'ibirometero nka 30 uvuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe aremeza ko intare za Sarambwe zirimo gukocorana n'abasirikare ba Kongo bari mu gace ka Kiriba. Aka gace ni agace gakomeye cyane. Amakuru yizewe aravuga yuko intare za Sarambwe zishaka kwerekeza muri Kiriba ndetse zikahava zerekeza muri Kavimvira zigakomeza zerekeza mu mujyi wa Uvira. Iyi mirwano ikomeye cyane yongeye kubura mu kibaya cya Rusizi nyuma yaho igisirikare cya FARDC cyari kimaze icyumweru cyose kirimo kumisha urufaya rw'amabombe kuri za pozisiyo z'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo cyazanye agasomborotso gakomeye. Kuva ku igenekerezo rya mbere uku kwezi kwa kabiri imirwano ikomeye cyane yaradutse mu kibaya cya Rusizi. Igisirikare cya Kongo cyakoresheje indege z'intambara. Igisirikare cya Kongo kandi cyafatanije n'abarundi maze bakoresha indege z'intambara barasa kuri za pozisiyo z'abarwanyi ba M23. Ni imirwano ikomeye cyane yabereye mu kibaya cya Rusizi ndetse amakuru yizewe yemeza yuko abasirikare ba Kongo barenga 110 baguye mu mirwano ikomeye yabereye mu micungararo y'agace ka Sange. Hari amakamyo yaratwaye abasirikare ba Kongo yaguye muri ambushi z'abarwanyi ba M23. Ndetse amakuru yizewe akemeza ko za drone z'igisirikare cya Kongo nazo zarashwe na bano barwanyi ba General Makenga hariya mu kibaya cya Rusizi. Ibimenyetso byose birimo kuva ku rubuga rw'intambara birimo kwerekana ko bano barwanyi ba General Makenga bashaka kwisubiza umujyi wa Uvira. Ndetse hari n'amakuru avuga yuko abarwanyi ba General Makenga bamwe bamaze kwinyegeza muri uyu mujyi.
Bivugwa yuko intasi zikomeye cyane za M23 n'ubundi zamaze rwose kugera muri uyu mujyi, kandi ko zirimo gukora ibikorwa bikomeye byo gusabota FARDC n'abarundi. Hari igihe tubagezaho inkuru tukababwira yuko abasirikare ba Kongo baraye barasiwe muri Uvira, tukababwira yuko abarundi baraye barashweho ndetse ko abandi bapfiriye muri Uvira. Bivugwa yuko ibi bikorwa byose biba byakozwe n'itsinda ry'abakomando kabuhariwe bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ni abakomando ba M23. Mu gihe rero M23 irimo gushaka kwinjira muri Uvira, ikibazo gikomeye cyane cyo kwibazwa ni kimwe: ese M23 izahangana gute n'igitutu cy'abanyamerika ndetse n'umuryango mpuzamahanga? Ubwo M23 yinjiraga muri Uvira maze ikahacakira, abanyamerika ndetse n'umuryango mpuzamahanga barahagurutse barasizora, bavuga yuko M23 igomba gusubira inyuma. Ni nako byagenze rwose. Kubera igitutu cy'abanyamerika, M23 yavanye abasirikare bayo muri Uvira maze basubira inyuma. Agace ka nyuma bagarukiyemo bakagashingamo ibirindiro ni agace ka Sange. Kuri iyi nshuro rero M23 niba koko igiye kwisubiza uyu mujyi, niyitegure ko imirwano ikomeye noneho igiye kubera muri Uvira. Abarundi, FARDC, abacancuro ndetse n'abazarendo baryamiye amajanja muri uyu mujyi. Nibyo rwose M23 ifite imbaraga zo gucakira uyu mujyi, ariko se M23 izabigenza ite ngo igumane uyu mujyi? Kuri iyi nshuro amakuru yizewe arimo kungeraho aremeza ko abarwanyi ba M23 bamaze gufunga umwuka. Ibyo gukomeza muri politike ndetse na diplomasi ngo rwose bazabikomeza, ariko kandi ngo noneho bagiye kurwana urugamba rukomeye, ngo ni inyeshyamba, ngo bagiye gukubita ubutegetsi bwa Kongo kandi ngo ntabwo biteguye gusubira inyuma. Hari amakuru yizewe avuga yuko M23 yamaze kwerekana neza ibikorwa bibi bya FARDC n'abazarendo. M23 ikavuga yuko igomba gutabara abasivile barimo kwicwa muri Uvira, kandi M23 kuri iyi nshuro ngo noneho ntabwo yiteguye gusubira inyuma, kandi yiteguye guhangana n'igitutu cy'abanyamerika ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Kuri iyi nshuro intare za Sarambwe zarakaye, ndetse biribonekeza ko M23 yabigiye gukoresha imbaraga za gisirikare kugira ngo ikomeze gusunikiriza ubutegetsi bwa Kongo kwemera ibiganiro ndetse no kwemera ibyo bano barwanyi basaba ubutegetsi bwa Tshisekedi. Amasoko yanjye muri M23 aremeza ko bano barwanyi biteguye kwinjira muri Uvira, kandi kuri iyi nshuro ngo ntabwo bazasubira inyuma rwose. Ikigiye kuba rero ni imirwano ikomeye cyane. Ndabamenyesha ko imirwano ikomeye igiye kubera muri uyu mujyi. Uyu mujyi urimo abacancuro benshi, uyu mujyi urimo abazarendo, uyu mujyi urimo abasirikare benshi b'abarundi, uyu mujyi kandi urimo izindi ngabo nyinshi cyane zo ku ruhande rwa Kinshasa. Ni ibintu birimo kugaragara neza ko uyu mujyi wa Uvira ugiye kuberamo isibaniro ry'imirwano. Mu gihe rero M23 irimo gushaka gusubirana umujyi wa Uvira, Afurika yunze ubumwe nayo yasizoye. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe urimo kwamagana M23 kubera ibitero bikomeye cyane bano barwanyi bagabye ku kibuga cy'indege cya Bangoka, ni mu mujyi wa Kisangani. Ndabibutsa ko mu cyumweru gishize aribwo bano barwanyi batangije ibitero bikomeye cyane, hari ku igenekerezo rya 31 ndetse n'igenekerezo rya mbere muri kuno kwezi.
bano barwanyi nibwo bakoze za operasiyo zikomeye cyane yo gusenya za drone za FARDC ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Nyuma yo kwigamba bino bitero, umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamaganye M23, ndetse uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe byagaragaye ko utishimiye iki gikorwa cy'abano barwanyi. Ku rundi ruhande, abarwanyi ba M23 bavuga yuko bari barimo kwirwanaho, ndetse bakavuga yuko ibitero bya za drone byari bikomeje kwibasira abasivile ndetse no kwica abaturage benshi cyane mu bice bigenzurwa na bano barwanyi. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wasohoye itangazo ryamagana bino bitero. M23 nayo yasohoye amatangazo ivuga yuko irimo kurengera abasivile. Muri iyi minsi birimo kwibonekeza ko diplomasi itari ku ruhande rwa M23. Rwose biribonekeza ko uruhande rwa diplomasi bano barwanyi ba M23 barageramiwe. Icyo bagomba gukora rero ni ukwibuka yuko ari inyeshyamba, ni ukurwana umuhenerezo. Niba barimo gutsindwa ku ruhande rwa diplomasi, bagomba gukubita FARDC maze bagakoresha imbaraga za gisirikare, bagafata ibice byinshi, bagahondagura FARDC kugeza igihe ubutegetsi bwa Kongo buzaca bugufi maze bukemera kuganira na bano barwanyi. Nta kindi gishoboka rwose usibye gukoresha imbaraga z'umuheto maze bagahangana n'ubutegetsi bwa Kongo, kubera yuko biribonekeza ko muri iyi minsi Tshisekedi arimo gukoresha iturufu ikomeye cyane, iturufu y'amabuye y'agaciro. Arimo kugenda yemerera ibihugu byose amabuye y'agaciro kugira ngo bamufashe gutsinda bano barwanyi. Biribonekeza ko diplomasi ya Kongo ari diplomasi ishingiye ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Mu gihe rero Tshisekedi arimo kwigarurira ibihugu by'amakungu akoresheje umutungo kamere wa Kongo, ni igihe cyiza cyane kuri bano barwanyi ngo nabo bamukubite mu buryo bwa gisirikare, maze imbaraga za diplomasi bazinganyishe n'imbaraga z'urugamba. Naho nibitagenda bityo rwose M23 iraza guhura n'ibyago bikomeye cyane. Ibyo gukomeza ibiganiro bya politike nibyo rwose bagomba kubikomeza, ariko ku rundi ruhande ubungubu ni igihe cyiza cyo guhondagura FARDC maze bakayinegekaza bya nyabyo, kugeza ubwo Tshisekedi abona yuko ibintu byakomeye maze akemera kuganira na zino nyeshyamba. Naho ubundi nibitagenda bityo, zino nyeshyamba zamaze guhagurukirwa. Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nabo barimo gusizora, kandi biribonekeza ko M23 muri iyi minsi iri imbere nidahaguruka ngo irwane bimwe bya nyabyo, iraza kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Mu gihe rero M23 ikomerewe mu buryo bwa diplomasi, ndabamenyesha ko ku rugamba ibintu bikomeye cyane mu Minembwe. Amakuru yihuta cyane arimo kungeraho arimo kuva mu gace ka Minembwe aremeza ko imirwano ikomeye cyane. Mu gihe M23 yari imaze iminsi irimo kugenzura Puwezero, muri kano gatondo igisirikare cya Kongo cyongeye gutangaza ko kirimo kugenzura agace ka Puwezero. Igisirikare cya Kongo kandi kirimo kwigamba yuko ngo kigaruriye ibice byinshi cyane muri Minembwe, ngo ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri kariya gace. Ibingibi rero ni inkuru zikomeye cyane zirimo kuva ku rugamba. Icyo nababwira nuko imirwano ikomeye irimo kubera mu Minembwe. Kugeza ubu ngubu ni ibintu bigoranye cyane kumenya umuntu urimo kugenzura Puwezero. Igisirikare cya Kongo kirimo kwigamba ko cyamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Abarwanyi ba M23 nabo baravuga yuko barimo kugenzura kano gace, gusa amasasu menshi cyane arimo kumvikana. Ibice byinshi byo mu Minembwe birimo kumvikanamo amasasu,
Kuri iki cyumweru imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri kiriya gice cya teritwari ya Fizi. Abanyagihugu bongeye guta izabo, imirwano irakomeye cyane. Abasirikare ba Kongo ndetse n'Abarundi bongeye gutangiza ibindi bitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza agace ka Puwezero ndetse no kugenzura Minembwe. Indege z'intambara za Kongo zongeye kugaragara muri kiriya kirere. Ibisasu biremereye cyane birimo kuraswa n'Abarundi, ndetse amakuru yizewe aremeza ko abasivile benshi barimo kugwa muri iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Fizi.